Hello mwongeye kwirirwa nizere ko buri wose umeze neza. Yego ni wa muhungu wanyu Kiki ugiye kubagezaho aya makuru tugiye kubagezaho. Noneho twarenzeho umupaka umwe twerekeza mu gihugu duhana imbibi cyo bita Uganda. Muri Uganda rero nta kindi tugiye kuvugaho, ni ku makuru meza, haba nubwo ari muri Uganda, haba twe ku banyarwanda, haba no ku bagande muri rusange. Twese ayo makuru twayishimiye kuko ni amakuru yari ategerejwe igihe n'abantu batari bakeya. Amakuru rero hano aragira ati nyuma y'igihe kingana n'amezi 9 nk'ibisanzwe nk'uko umubyeyi wese atwita amezi 9 akibaruka, umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda umenyerewe ku izina nka Sheebah karungi, ejo bundi yari yakoreye igitaramo muri Uganda, muri Serena, aho yari gukora igitaramo avuga ko agiye gusezera ku muziki ho gatoya, akabanza akita ku mwana we mu gihe yari atwite. Ku yandi makuru nanone, nyuma y'uko abyara nanone yari yaje mu Rwanda, yari yaje kwifatanya mu gitaramo cyari cyabereye muri ka Kigali. Amakuru ahari rero ni uko uyu muhanzikazi ufite izina rikomeye muri East Africa yacu, ukomoka mu gihugu cya Uganda hari Kampala, akaba yagize gutya akibaruka umwana w'umuhungu mu ijoro ryatambutse, aho byatangajwe n'umwe mu nshuti ze bita bikaba byatangajwe ko yari yibarutse umuhungu mu ijoro ryashize. Mvuga ati ni amakuru meza, yaba ku bahawe, yaba ku bafana, yaba no ku nshuti ze muri rusange. Niyo makuru twari tubafitiye muri kano kanya. Imana ibane namwe, cawu cawu, mugire ibihe byiza.